Mu gihe ubonye inzoka zingana n'izi ubishoboye wageza amagara yawe bigishoboka, kuko izi nzoka zifite ubushobozi bwo kwirambura bugera kuri santimetero 15 muri milisegonde 70 yigira imbere. Ibi bishatse kuvuga ko inzoka iri muri santimetero 30 ishobora kuba yagushinze amenyo mu masegonda 2. Uyu muvuduko ntusanzwe. Kugira ngo ubyumve, inzoka ziruma abagera kuri 5,400,000 buri mwaka, muri bo abarenga 137,880 bapfa, abandi bagera ku 801,410 bo bapfa bataragera kwa muganga kuko baba barumwe n'inzoka zifite ubumara budasanzwe, ku buryo bo bapfa mu gihe gito cyane bazize kurumwa n'izo nzoka. Abandi bakaba 40,000 inzoka zibatera ubumuga bw'iteka. Aba nibo inzoka ziba zikibaruma bagahita babajyana kwa muganga, bagasanga ubumara bwabarenze, bagahitamo ko bakata ibice byabo ubumara buba bwakwirakwiye. Muri iki cyegeranyo tugiye kureba inzoka 10 za mbere nini ku isi. Njye tugiye kubana nitwa Nkurunziza. Inzoka iza ku mwanya wa 10 yitwa King Brown. Iyi nzoka King Brown abantu benshi bayita Murunga. Ubwoko bw'izi nzoka buzwiho kugira ubumara budasanzwe. Iyi nzoka ikaba ifite uburebure bugera kuri 3.3 metero, kandi izi nzoka zikunze kubarizwa mu gihugu cya Australia. Ku mwanya wa 9 turasanga indi nzoka yitwa Boa constrictor. Izi nzoka zizwiho kutagira ubumara. Izi nzoka zikaba zikura zikagera kuri 1 metero, kandi ikindi izi ngore nizo zikunze gukura kurusha izi ngabo. Izi nzoka zikaba zikunze kubarizwa muri Costa Rica. Ku mwanya wa 8 turasanga iyitwa Black Mamba. Black Mamba ni inzoka zikunze kuba mu mashyamba no mu ngo. Inzoka ikaba iri mu nzoka zitinyitse ku isi. Zimwe zikunze gukura zikarenga 3 metero. Gusa hari n'izikura zikagera hagati ya 4 n'ibice 3 na 4 n'ibice 5. Izi nzoka zishobora kwataka muri kilometero 16 ku isaha. Ku mwanya wa 7 turasanga iyitwa Indian Python. Iyi ni inzoka itagira ubumara kandi igendagenda gake. Ikaba ikunzwe gusanga mu ishyamba rya Sri Lanka yo muri Pakistan. Inzoka ireshya nka 4 metero n'ibice 6 z'uburebure. Ikaba ipima ibiro 52 by'uburemere. Ku mwanya wa 6 turasanga iyitwa King Cobra. King Cobra ifite ubumara budasanzwe kuri uru rutonde. Izi nzoka zikaba ziri mu nzoka za mbere ku isi zigira ubumara budasanzwe. Zikaba zibarirwa kuri 3 n'ibice 2 na 4 metero, ariko hari n'izirengaho zikagera kuri 5 n'ibice 45. Izi nzoka zikaba zica abantu benshi bitewe n'ubumara bwa neurotox budasanzwe. Ku mwanya wa 5 turasanga inzoka yo muri Afurika yitwa Africa Rocky. Iyo ni inzoka nini idasanzwe yo muri Afurika kandi zikunze kurya ingona n'inkende. Africa Rocky ikaba ikura ikagera kuri 6 metero uburebure. Inzoka zikaba zikunze kuba mu gihugu cya Uganda. Ku mwanya wa 4 hari yitwa Bahamas. Bahamas ni inzoka nayo nini idasanzwe, kandi ikindi gitangaje nuko hari yigeze gukura y'icyana igera kuri 5 metero. Gusa igipimo nyacyo ni 5 metero n'ibice 74 by'uburebure. Izi zikaba zikunze kuba muri Amerika mu gace ka Florida. Ku mwanya wa 3 turasanga iyitwa Mestin Python. Mestin zikunze kuba muri Indonesia, Australia, Guinea. Iyi nzoka izwiho koga bidasanzwe ndetse ikaba iba mu mazi. Ikaba inakura kugera kuri 5 metero, gusa ikaba ishobora gukura ikarenga 8 metero n'ibice 5 z'uburebure. Ku mwanya wa 2 turasanga iyitwa Eclated Python. Eclated niyo nzoka nini mu mateka, dore ko izi nzoka zimwe muri zo zikora zikagera kuri 10 metero z'uburebure. Gusa zizwiho ko aba ari no mu byimba.
izi nzoka zikaba zikunze gusangwa muri Malaysia. Ku mwanya wa mbere turasanga inzoka yitwa Green Anaconda. Izi nzoka zikunze gusangwa muri South America. Izi nzoka Green Anaconda zikaba nta bumara zigira, gusa zikaba zikunze kwica abantu zikoresheje kubanza kubakanda, kandi ikindi ikaba ipima ibiro 80, uburebure ikaba ipima metero 9, ikaba ariyo mpamvu iza ku mwanya wa mbere ku isi, gusa ishobora kurenga metero 11 ikura, akaba ariyo mpamvu iza no ku mwanya wa mbere ku isi. Izi zikaba arizo nzoka za mbere nini ku isi. Murakoze.